Mimi ni sisi sote hapa ni wanafunzi wa College Bible APGCI. Tulikuja hapa ku masomo yetu ya Biblia. Na sasa naanza na jina langu. Jina ni Washo Wilson. Mimi ni pastor. Basi naanza na somo ya doctrine de la Bible, na ndani ya somo yetu ya doctrine de la Bible tunakuwa leson kenda yenye natulomba tuhitaji. Hiyo leson kenda. Jambo zenu, sisi ni wanafunzi hapa kwa APGCI. Mimi naitwa Mzee Evariste Motire. Je vous salue aussi, mon nom c'est Gentissimo. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristu. Kwa majina ninaitwa Maliabo Shantale. Sisi ni wanafunzi kwa APGCI. Tulipenda tupresente masomo zenye tulijifunza ku college ya Bible APGCI. Tulikuwa na somo ya histoire de la Bible, tulikuwa pia na histoire ya doctrine de la Bible, analyse de la Bible. Kwa majina ni Kankole Adolphe, mwanafunzi wa College Bible APGCI. Kwa majina mimi ni Magike Rene, mwanafunzi wa College Bible APGCI. Kwa majina ni Nathanael Nostra, mwanafunzi wa APGCI College Bible. Kwa hiyo tunaendelea mbele kama vile tulijifunza kuru ya homiletike. Hapa tunaenda kama vile introduction ya homiletike. Homiletike ni art au ufundi.